choba. Cheers. Iteka choba nganga. Ibanda kwepamadweni. Lokufamba mfana utawina case. Afamba ekusola mfana. Bayafika lekaya. Lokaphuka nampunzu. Asungula kuhlamba. Lexi nga mhlamarisa hi ku se ununa bya yena byi nga ri kona. Se a ku ri Ellisburg ntsena. Se a ku sele ground. Loko a fika ka magistrate a ku wa swi tiva ku u na nandzu. A ku ni hava nandzu mina. Hi ku sweswi mi ni vonaka magistrate ni n'wanyana. Ni hava bya ununa bya mina. Cheers, 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 cheers. Magistrate a ku 5 minutes break. A rhumela maphorisa ma mseche. Va kuma ku ndlela awa n'wanyana. Loko magistrate ya ku discharge mfana. Vatswari va nhwanyana va sungula ku rila. Kanjhani mara? Muhembela a swilema swa Xikwembu muku swi endle timhaka swi nga endlangi nchumu. Loko a suka famba mfana a hleketa ku ya n'angeni a ya hakela mali a ta teka na mpahla ya yena. Loko a fika le n'angeni a kuma ku n'anga a ya ha ri kona. Va ka mhani va ku hawa mnumzane u hi siyile. Mfana ku hawa ni nga n'wi yimela na. Va ku hawa u hi siyile tolo. A sungula ku languta henhla mfana. A ku na u ya pfuleni va ka a nga yangi kule u hi siyile a nga ha ri kona u lovile. A sungula ku cema mfana. A ka a nga mi siyelangi nchumu na leswi se a nga lo famba. Va ku hayi a nga siyangi nchumu. Hi loko mfana se a teka ntirho manje. A pfula na tiphasele ta lava se a va ta nyikela a tikhemoro na mazambana a handzulela mfana. A lava mpahla ya yena ni vula mathulusi. Ni vula wena tsotsi u nga rhandzi ku teka swa vana. Hi ku ta ku siku rin'wanyana u ku landza murhi n'anga u ya yi kuma yi nga ha ri kona yi lovile. Ni vula ku na sweswi mfana yelweyo se i nhwanyana. Se u gangisa u bula na yena. Sakwa na tindlela vona mavoko. Saka 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 saka.